Bismillahirrahmanirrahim. Vanta kirite vanta kuladum vanta rahme hazrata. Hakkuvi huri hasanata jumlako kiya mesana. Ummatuge lobbet rasulaya salata ad salam. Vianuwa taritauge adada dannawa kiya mesana. Divehi bhoge akademige isvering insaferi fandiyarun wadagen tibbevi emmeha hazirin adi aluganda effada mim bharatuga wada kuramunda ekveri wadaveri baverin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ade ei kiyunteringe zawgu keneste paha ei kuru ibaratokun digu waqtake kiyade aslu aluganda mi dannawala mi uleni divi adabiyatuga fennan huri adabi unsuruge Vaahaka dive adabiyatuga mifada adabi unsurta beenu kurani ibham ufadda kiyun terinna itura sifakoddinu mattaka eka miyadu alugonu Vaahaka daka hamjefa mawduaki dive adabiyatun fennan huri adabi unsuru mi mawdu ade dive adabiyatun fennan huri adabi unsuru tawge tereng emme furtama alugonu dannawalani imagery ke Vaahaka imagery ki insanage hissaka nuata hissu takaka sifakoddinu bihuma raha adi adu bihuma raha fad hissaka nuata hissu takaka sifakodde bayanaki imagery alugondu kuda misale dannawalana kokko fulo yoti shahidu wefa ekamaku eiwa firihene dombafa faipuluga hurefa jehi jehindu manar burikollumu vetti wadagannumu fata dikkolli kadin don yusuf hame tifuliko wattalevvi adi fata dikkolli kadin aluganduge maakaluwamas kanda katta jessevi ade alugandu mi dannawali Muhammad Jamil Didi liwafawa drama gawa budakidaninge ibara kole mi ibara kolon kan higi goy adi ekamuge sababu nukun natija nuhanu furihame sifakoddi fave readers response theory in bunanama mi imagery muli Vaahakage asaru angate envima algon bidannawani imagery yaki tifi adabiyatun fenna wada khasa en unsureke ade den algon fa kollan dive adabiyatu fenna hori adabi unsur tawge tereng den algon fa kollani metaphor beenun kurani kamegge bodukan hama koddinuma metaphor ya simili ga waragina eggo sifataken hure ename simili ei mi sifa kuruma sifa kureve echen otun mideba guluvuma simili ga heng fada mikala bawatuge lafs akuren ove ename metaphor ga mi guluwa akuren nove ade adu ive bara kina bayku nasham fasha ei mastu kurande afihune algan mi dannawali Jamil Didi liwafa drama kamavva dirulumi hagurameke mi drama ki ibara kole mi bunun metaphor ka vegen dani ei music ki afihune kamuga dennemo misalu jaha music ke nam wanghana ko misalu jehe music ke nam wanghana ko misalu jaha afihun ke nam hama kurevmo ekamun algan mi dannawani metaphor ki ves hama divi adabiyatu ga fenna wara khas in ukuluka ade divi adabiyatu fenna adabi unsur tawge tereng den algan dannawalani mubalagha ke Vaahaka mubalaghi etche nuata kamegge bodukan hama koddinuma beenu kura unsure etege algandu adiyase far kuda misale dannawalana Muhammad Jamil Didi liwafawa drama kamavva giteyagoli mi drama kuru ibara kole giteyagoli miyoti aimacha pandu mefe mi ka vikage ai balafa kahin bunafawa bunume mi bunum beenu kofawani ei vikage macha kahin vikaya takhin lebifawa minwaru dakwa dinuma envima algon bidannawani mubalagha ki vestivi adabiyatu fenna hori khasa adabi unsureke ade dive adabiyatu fenna khasa adabi unsur tawge tereng mf unsureke to algon dannawalani tajsid ke Vaahaka tajsid ki dirun neng etchaka dirun huri etchege sifa genestinu
ඒච්චගෙන්නෙන් හෙලිෆෙලිවුමා වහක දෙක්කුමා බීහොමුගේ සිෆා එය ගෙනස්තිනු මොහමද් ජමීල් දීදී ලිව්වෆාවා ජාමයි කමවා ෆුදුන්තෙරි වෞදේ මි ජාමාගේ ඉබාරකොලක බලාලා නම හෝ අලුගණ හීවණී අලුගණ කණ්ඩීගේ කෙත්තෙරික නැති ගොස් විහෙන් මීම් බුණුන් තත්සීදක වෙගෙන් දැනි ඒ දිරු නෙන් එච්ච කමවා කණ්ඩිය එච්ච කෙත්තෙරික නැති දියුම්ගේ සිෆා ගෙනස්තිෆා වාති එහෙවීම අලුගණ මිදන්නවනි තත්සීද කීවස් දිවි අදබියාතුම් ෆෙන්න වර ખાસ අදබි උන්සුරකේ ආදේ දිවි අදබියාතුම් ෆෙන්න වර විස්කිනා අදබි උන්සුර තකෙන් එබ හුරි මිහා කුඩවකතු කොල්ලෙග්ගා අලුගණේ හුරිහා අදබි උන්සුර ෆාගණු කොල්ල විදානේ එනමස් අලුගණ මි දෙන්නවි අදබි උන්සුර තවගේ ඉතුරුන් මෝටිෆ් ජිනාස් අදි සිමිලි ෆද අදබි උන්සුර තව විසීමනේ අලුගණගේ ඉල්තිමාස්කි තිය එම්මහා බේෆුලුන්ගවස් ලියුන්ත ඉතර ෆොනිකොල්ಲು මට්ටක මිෆද අදබි උන්සුරත පේනු කුරානික අලුගණගේ වාකොළු අඩසවිති ශුක්‍රියා වස්ලාම අලයිකුම් වරහමතුල්ලාහි වබරකාතුහ්